Аицлабраҿы иааира згаз анаплакыҩцәа рыхьыӡқәа ҳәахеит Аҟәа имҩаԥысуаз Аԥсни Урыстәылеи Ажәбатәи русутә форум аҳәаақәа рҭагӡаны. Ари ашықәс азы ҳаицлабраҿы иқәыргылан аноминациақәа ааба. Иреиӷьу ааглыхратә аалыҵқәа рҭыжьҩы аҳәаахгаҩ ҳәа иԥхьаӡоуп аԥсыӡ шаҭыжьра знапалаго ҳаилахәыра хамса. Иреиӷьу наплакы ҳаизакылеи ҳазаҵәылеи рхәаахәҭра ахырхарҭаҟны ҳаиааира агеит аилахәыра премиум. Асасааирҭа Wellness Park Отель иреиӷьу объект ҳәа акурорттә туристтә сектораҿы иалкаауп. Иреиӷьу наплакы ақыҭанхамҩатә хырхарҭаҿы ҳәа иԥхьаӡахеит арԥхарҭатә комбинат Кындыӷ Агро. Аноминациа ҳашықәс аԥхьагыла иаԥсахеит аилахәыра еидҵоу аусадуларатә комплекс. Иреиӷьу акрыфарҭа ҳәа ҳахьӡҳәахеит Ерцахә, амобилтәи Мадара Мобаил, иреиӷьу ҳаурыс аԥсуа бизнес ҳәа аӡбаҩцәа иалыркааит. Ахәаахәҭра ааглыхратә палата аԥшьгарала сынтәа ҿыцны иаларгалаз ҳаҵыхәтәантәи ҳаабатәи номинациа асоциалтә ҭакԥхықәреи агәыҳалалратә усуреи идуу абизнес аҿы аиааира агеит Аԥсны аҩқәеи ацқәеи. Аԥхьахәтә ҭыԥқәа згаз анаплакқәа рхаҭарнакцәа аҳәынҭқар аҟынтәи адипломқәа ранаршьшьит. Ахәаахәҭра ааглыхратә палата ахьӡала амедалқәа рырҭеит. Аԥсни Урыстәылеи русутә форум аҳәаақәа рҭагӡаны сынтәа ҩышықәсоуп аусҭкылаҩцәа рыбжьара аицлабра иҿыркаауеижьҭеи. Аицлабра амҩаԥгара Шьақәрӷәан ҵыԥх, усҟан Аԥсны ахәаахәҭра ааглыхратә палата ахадас иҟаз Геннади Гагулиа иаԥшьгарала. Ари ашықәс азы уи амилаҭтә хаҿра ҳаиууит. Аицлабра ахықәкы аҳәынҭқарра абизнес ишазыҟоу арыԥшра ауп. Иара анаплакыҩцәа русура лоуп зегьы ҳара иахьа аекономика ҳаазҿу аҿиара иҟоу убри анаплакыҩцәа русуроуп. Аҳәынҭқар аганахьала иаҳа ибзианы сҳаазарԥшыз абри ашықәс ииасыз, насгьы ҳазҭагылоу ашықәс иналаркны сҳаазарԥшыз убарҭ рганахьала ааҩык алхны иара афорум иналаркны ираҳҭоит ақьаадқәа ихану нас абри ашықәс ииасыз ашықәс абри аганахьала зегьы дреиӷьуп. Раԥхьаӡа акәын аицлабра мҩаԥган шықәсык аԥхьа Аԥсни Урыстәылеи ҳаабатәи русутә форум аҳәаақәа рҭагӡаны. Сынтәа аицлабра рхы аладырхәит хынҩажәаҩык аусҭкылаҩцәа. Урҭ рахьтәи аӡбаҩцәа иалырхит ҩажәихҩык анаплакыҩцәа. Аха иааира иаԥсахеит ааҩык. Урҭ ралхраан иаҳа ахшыҩ зышьҭра зырҭоз атәы, иҳәеит Аԥсны аекономика министр Адгәыр Ҳарӡынба. Раԥхьаӡа ҳазхәаԥшуа ҳара акомиссиа алахәылацәа асоциалтә зҵаарақәа иаҳҳәап анаплакыҩцәа ацхыраара иҟарҵо, насгьы ашәахтәқәа заҟа ршәу аҳәынҭқар ахь, насгьы аусура ҭыԥқәа заҟа рымоу, заҟа ҿыц иацырҵаз убарҭ азҵаарақәа аԥхьа иргыланы ҳроуԥшуеит акомиссиа алахәылацәа убри азҵаарақәа идҳәаланы аконкурс иалахәыз анаплакыҩцәа рҿымҭ ааҩык алаҳхит. Аусҭкылаҩцәа рыбжьара имҩаԥысуаз аицлабра аӡбаҩцәас иаман Аԥсны аекономикеи, акурорттқәеи атуризми рзы, ашәахтәқәеи аизгақәеи рзы ақыҭанхамҩа рминистррақәа, убас ахәаахәҭра ааглыхратә палата анапхгаҩцәа. Инициатива проведения данного конкурса, она принадлежит экс-премьер-министру Геннадию Леонидовичу Гагулия, который, будучи президентом торгово-промышленной палаты, неоднократно выходил с предложением на правительство о проведении конкурса. И в прошлом году совместно с Министерством экономики мы провели первый такой пробный конкурс. И в этом году мы решили продолжить данную традицию. Мы считаем, что проведение данного конкурса, оно способствует не только созданию благоприятных условий для развития предпринимательства в республике, но и, конечно же, развитию экономики республики в целом. Аицлабра иҿкаацәас иаман Аԥсны аекономика министрреи ахәаахәҭра ааглыхратә палатай. Нала Чхинџьиреиԥҳа, Алықьса Гәыха, Александр Чернов, Аԥсуа телехәаԥшра.